Bones tardes a totes, molt benvingudes a aquesta xerrada. Per nosaltres és un plaer avui no només tenir la ponent que tenim, sinó també veure que hi ha tanta gent interessada en conèixer què passa al Kurdistan. Hem de ser una mica breus, així que intentarem que l'exposició sigui més o menys una hora i tindrem mitja hora per les preguntes. Llavors ens agradaria també que ho acotéssim una mica i nosaltres, per la nostra part, ho intentarem fer. Jo us faré una presentació molt ràpida, però jo crec que necessària una mica per contextualitzar aquesta xerrada. Hem sentit parlar del Kurdistan des de fa molts anys, hem sentit a parlar des de previ a la guerra d'Iraq, els enfrontaments de Turquia amb el propi moviment kurd, van aparèixer els nostres mitjans de comunicació amb la guerra d'Iraq i els atacs de Saddam Hussein contra el poble kurd, i ara sempre apareixen com una notícia que desapareix. Són 2 o 3 dies que els tenim als mitjans de comunicació i desapareixen. Però aquest no és el cas, no és el cas perquè la guerra de Síria, una extensió d'aquesta dilatada guerra de l'Iraq que ja es va iniciar el 2003, doncs ha fet que el poble kurd, que en un principi no havia iniciat, no s'havia incorporat en aquest enfrontament bèl·lic perquè creia que en realitat no era el seu propi enfrontament, s'ha vist obligat per la defensa del seu propi territori, de la seva pròpia vida i de la pròpia existència com a comunitat, d'implicar-s'hi. I és aquí on nosaltres hem vist totes aquestes imatges del que està passant al Kurdistan, del que està passant també a Síria. Hem vist sobretot aquestes imatges de les dones kurdes prenent les armes i anant a primera línia de foc contra el Daesh, contra l'Estat Islàmic que ocupa territoris del Kurdistan situats en la part siriana. També hem vist altres coses vergonyants que crec que val la pena, encara que només sigui esmentar-les, com la notícia d'ahir i la notícia de la setmana passada dels nostres polítics, i dic nostres perquè surten dels nostres governs, es reuneixen a Brussel·les, i allà la Unió Europea ha decidit donar màniga ampla a Erdogan, a Turquia, a canvi de controlar-li les fronteres de Síria. Tots hem sentit aquesta notícia en què a canvi d'unes certes prerrogatives se li cedeix que faci el que vulgui amb el Kurdistan, i tots sabem que és el que fa l'estat turc en oposició amb qualsevol altre poble, per tant cal que ho tinguem molt en compte. Però jo ara us vull parlar una mica de les dones. Us en parlarà sobretot la Janan Polat, que representa el moviment de dones kurdes, i ella us parlarà d'aquesta revolució democràtica i d'aquest grup de dones de l'IGP, de la Unitat de Defensa de les Dones, amb la voluntat, ella pertany a una organització internacional que es dedica a explicar què és el que està passant en aquest context i vol donar a conèixer el sistema demòcrata confederal en què estan participant les dones a través de les zones alliberades del moviment popular kurd de Rojava. I sobretot la seva lluita, la lluita de les milicianes revolucionàries de l'IPG. Sobre les dones jo us volia dir que si és un plaer tenir-la amb ella, i és un plaer, hauríem de tenir-lo constantment, de tenir dones que estan lluitant i participant en diferents moviments del món, és perquè creiem que hi ha una lluita, és la lluita de les dones contra l'estat patriarcal, vingui d'on vingui, que ens uneix a totes. Les dones les hem vist participar amb les armes, a la pròpia revolució a Catalunya el 1936. Elles també van ser protagonistes de la història, malgrat que després la història sempre l'han escrit els homes o l'han escrit invisibilitzant o menystenint el paper de les dones. Les dones han defensat casa seva, han defensat la seva família, han defensat les seves vides, han defensat la terra i han defensat pàtries i nacions, i han estat o a primera línia de foc o al darrere, però han sigut agents polítics i també militars en alguns casos defensant els propis territoris i les pròpies vides i les pròpies comunitats. Les hem vist, les vam veure o les podem recordar als anys 70, als anys 90, les hem vist a la Revolució Cubana, les vam veure agafar les armes a Nicaragua contra la Contra, i les hem vist també a la primera intifada de Palestina. I per tant no podem dir que les dones no han participat activament i hi són en cada un dels moviments populars, moviments socials que hi ha arreu del món. I ara deixem que faci una petita propaganda del grup de Dones Lleida, que
nosaltres enguany hem volgut dedicar el Premi de Fotografia a dones i moviments socials, perquè les dones som part activa i ens hem de visibilitzar i no volem i creiem que no ha de ser per veu dels homes que expliquin la història que nosaltres també realitzem. Dit tot això, jo ja no parlo més, us deixo amb la Xanan Polat, que ella us explicarà de què tracta aquest moviment d'alliberament popular kurd i quina és la seva història. Öncelikle böylesi bir organizasyonu bize sağladığınız için sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Abans de tot, us volia donar gràcies per organitzar una organizasyonu així. Yani belki zaman kısıtlı, ondan kaynaklı belki tam anlamıyla her şeyi dile getiremeyebiliriz ama kısa çerçeve ekseninde Kürt Özgürlük Hareketi içerisinde özellikle Kürtlerin mücadelesi 40 yıllık bir geleneğe dayanıyor. Hem askeri, hem siyasal, hem sosyal, hem ideolojik anlamda güçlü referanslara sahip bir hareket. Bu hareketin en büyük gücünün desteğinin aldığı ise Kürt kadın hareketinin yani Kürt kadınlarının mücadele içerisinde bulunarak ön saflarda savaşır olması hem askeri hem sosyal ideolojik bütün alanlarda Kürt kadınları bu sistemin öncülüğünü yapmış bulunmaktadır. Gràcies a tot, el problema que tenim, potser no tenim tant de temps, tenim una mica de construcció de temps, però intentarà explicar la posició de les dones dintre d'un moviment de l'alliberament dels kurds, del poble kurd en general, i això significa implica molts temes diferents. El moviment d'alliberament dels kurds és un moviment que té una edat de 40 anys i està actiu en eixos diferents com eixos polítics, eixos ideològics i també eixos de resistència armada. I dintre d'aquest moviment la posició de dones és molt important i les dones estan a la frente de la resistència en tots els eixos també, diguem-ne, dels eixos socials, ideològics i també la resistència armada. Yani Rojava devrimine baktığımızda yani Kürt kadınlarının oynadığı rolü görebiliyoruz. Yani aslında Kürt kadınları sadece kendi halkının kadınları için değil, bir bütün dünya halklarıyla buluşarak, dünya kadınlarıyla ortaklaşan, yani her türlü şiddet ve baskılara karşı mücadele gerçekliğini esas alıyor. Bu anlamda Rojava devriminde biliyorsunuz Kürt kadınları askeri anlamda IŞİD'e karşı en ön planda, en ön saflarda savaşan bir pozisyondadır. Bu YPG'nin sadece silahlı mücadelesi değil, aynı zamanda ataerkil sistem ve zihniyete karşı çok köklü bir mücadelenin tanıklarıdır, bu mücadelenin yürütücüleridir. Ve bununla birlikte toplumsal dönüşüm, yani toplumsal devrimin yaratılması için de toplumun içerisinde sosyal, siyasal, kültürel yani bir bütün siyasal alanda da kendisini güçlendirmiş. Bu anlamda eğitimler bazında toplumun her kesimine karşı hitap edecek şekilde çalışmalarını, mücadelesini yürütmektedirler. Un exemple molt destacat d'aquest moviment de les dones és Rojava. El paper de les dones a Rojava és molt important, si no només lluitar al front davant de l'Estat Islàmic, també estan lluitant contra el sistema patriarcal. I
están luchando contra la violencia y opresión y es una lucha en común de todas las donas del mundo. Y el papel de las donas a Rojava no només és important perquè és una lluita armada, però també és important en sentit de revolució social en general per les dones i per això estan també són actius en actes polítics i actes de l'educació i estan intentant arribar a tots els sectors de la comunitat. Yani Kürdistan bilindiği gibi 4 parçaya bölünmüş bir ülke. İran, Irak, Suriye ve Türkiye Kürdistanı olarak. Yani genel anlamda yürüttüğümüz mücadelede hem bir taraftan kimlik mücadelesi veriyoruz, kendi kimliğimize dönük inkar politikaları var. Kürtleri tamamıyla yok sayan bir politika var. Aynı zamanda devletlerin, 4 parça Kürdistan'daki devletlerin faşizmine karşı bir saldırı altındayız. Şimdi aynı zamanda Kürtler olarak da kendi ana dilimizi özgürce kullanma hakkına sahip olmak için bir mücadele veriyoruz. Yani günümüze kadar kendi dilimizi kullanma noktasında hiçbir okullarımız yok. Dilimiz yasaklanıyor birçok yerde. Hali bu 21. yüzyıl geleneğinde bile hali bu baskılar bu şekilde devam ediyor. Per començar la lluita en general, aquesta zona s'ha d'explicar que Kurdistan està dintre dels dos països diferents. Llavors, Kurdistan està repartit en dues parts. I aquest significa que aquests països són Turquia, Iran, Iraq i Síria. I això significa que el moviment kurd porta una part de la moviment identitari dels kurds d'aquests països estan lluitant per drets de l'identitat. Això significa lluitar contra els estats que rebutgen l'identitat kurd, l'ètnia kurda, utilitzant maneres d'opressió, utilitzant eines de l'opressió com il·legalitzar l'educació propi del poble kurd, no deixar que el poble kurd pot estudiar el seu propi idioma i això ara mateix està passant en segle XXI i això és una opressió total des de la base. Yani Kürt kadınları olarak biz her türlü ayrımcılığa karşı bir mücadele, çok köklü bir mücadele yürütüyoruz. Bu anlamda özellikle Kürt özgürlük, yani genel mücadele içerisinde bağımsız, özgün bir yapılanmaya sahibiz. Kendi öz gücümüze dayanıyoruz. Hem yani feminist bakış açısı olan bir hareketiz. Yani aynı zamanda da bağımsız olduğumuz kadar da genel içerisinde öncü pozisyondayız. Yani toplumun dönüştürülmesinde kadın, erkek, çocuklara dönük bilgilendirme, yani eğitimsel anlamda yürüttüğümüz mücadelede çok köklü bir çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda devam edeyim ya da kısa Bu anlamda bitir cümleyi. Yani bu anlamda Kürt kadın hareketi olarak biz iki şekilde ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Birincisi, Kürt olduğumuz için bu anlamda kimlik mücadelesi veriyoruz, kimlik savaşımızı veriyoruz. Kürt olduğumuz için inkar ediliyoruz. İkinci boyutsa kadın olduğumuz için ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Bu şekilde mücadelemiz sadece tek yönlü kalmıyor. Yani çok yönlü vermek durumunda kalıyoruz. Dintre d'aquesta lluita que he parlat,
del movimento in generale identitari della liberazione del popolo kurd, cal destacar el moviment de les dones kurdes dintre d'aquest moviment en general. Aquest moviment és molt autònom d'alguna manera i està també autoorganitzat i bastant independent. I també el moviment té un punt de vista segur, és feminista i no només està separat del moviment en general. Cal dir un moviment independent no significa que està separat del gran esquema del moviment d'alliberament del poble kurd. Això significa que la lluita de les dones està davant del moviment en total, en general. Per què és això? Perquè dones kurdes sofreixen una opressió doble en les seves societats. Una vegada, una part és ser kurda, una altra part és ser dona. Llavors, aquesta significa una resistència, un moviment, un activisme molt més important, molt més de la base, perquè les dones han de canviar totes les formes de la societat que estan dintre. Llavors, les dones estan treballant no només amb les altres dones, però treballen altres homes i nenes i tots els diferents sektörler dintre de la societat. Yani biz hareket olarak militarizme karşı bir hareketiz. Tüm savaşların, yani nerede bir savaş varsa, nerede bir ayrımcılık varsa ya da nerede bir faşizm varsa biz her türlü bu yaklaşımlara karşı bir hareketiz. Ama aynı zamanda şöyle bir soru akıllara geliyor. Neden silahlı bir mücadele içerisindeyiz? Bu silahlı mücadele içerisinde kadınlar silahlı mücadele yürütüyor. Çünkü şöyle tanımlayalım. Yani militarizm ve meşru savunma arasında çok büyük bir fark var. Bu farkı gözetmek gerekiyor. Meşru savunma bir insanların aynı zamanda hayvanlar alemine de baktığımızda, doğaya baktığımızda her tür canlının bir tehlike karşısında, bir kendisine yönelik bir baskı karşısında kendi hakkını savunabilecek, meşru savunmasını yürütmektedir. Bu hak da en doğal bir haktır. Bu anlamda mesela Orta Doğu'da özellikle Kürt genel anlamda kadınlar ve Kürt kadınları yani mevcut pozisyonda çıkan savaşlar doğrultusunda kadınlar çok çeşitli şiddete maruz kalmakta. Yine IŞİD barbarlarının faşizminin başlamasıyla birlikte mesela Kürdistan'ın farklı yerlerde, örneğin Şengal'da 5000 ve 7000 üzerindeki kadın IŞİD'in eline geçmiştir. IŞİD barbarlarının eline geçmiş ve bu kadınlar Asuri, Arap, Arap, Türkmen ve Kürt ezidi kadınlardan ulaşan kadınlar bu vahşi çete grupları tarafından Musul ve Bağdat tarafında köle pazarlarda satılmakta. Adeta kadınlara bu mahşon yani marketler açılarak kadınların resimleri koyulup kadınlar çeşitli yaşlara göre maliyet biçilerek 100, 200, 1000 euroya kadar kadınlar pazarlarda satılıyor, tecavüze maruz kalıyor, işkence yapılıyor kadınlara ve 21. yüzyılın en büyük ayıbı olarak gördüğümüz bir durum olarak ve bunun da kadın kırımı olarak, kadın kırımının en pervasız hali olarak ele alıyoruz. Kadın kırımını da bir soykırım, genocide olarak ele alıyoruz.
las donas kurdas, del moviment de les dones kurdes, és un moviment antimilitarista. Però estem lluitant tot arreu que estigui un feixisme o estigui una exclusió, estarem allà lluitant contra. Però cal preguntar, llavors pregunteu, per què nosaltres teniu armes i estem dintre d'una resistència armada? Llavors hem d'explicar que militarisme, la diferència entre militarisme i defensa reivindicat. No? Això és la diferència. Llavors, quan pensem pels animals, també quan tenen algun perill, tenen drets de defensar-se. Això està clar i això es aplica a nosaltres també. I a més, això aplica a les dones de l'Orient Mitjà, perquè ara mateix que està passant allà és brutal, perquè les dones estan davant d'una violència dels grups jihadistes, a més l'estat islàmic, d'una violència directa. Llavors, per defensar-se contra això, això és autodefensa. I això és com destaquem, diferenciem. I per definir la situació, per explicar la situació que està passant allà, no només estan violades o estan torturades, però es venen als mercats a Bagdad i Mosul. I aquestes dones no són només kurdes, però són assurites, àrabes, turcmens i cristianes també. I estan en les formes de l'esclavitud i els números són entre 5.000 i 7.000 i estan als mercats com esclaus. I estem contra no només de violències i tortures i també aquesta comodificació directa a les dones. I per això definim la situació com feminicidi. I això és una forma de genocidi i això és totalment un feminicidi brutal que està passant a Mitjà Orient i estem lüytan kontra feminisidi. Yani bu anlamda dünya genelinde özellikle hem halkların ve özelde ise tüm kadınların kadın kılığına karşı çok güçlü bir mücadele etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda biz de Kürt Kadın Hareketi olarak sadece Kürt kadınlarının değil, aynı zamanda bütün kadınların özgürleşeceği, bütün kadınların sorunlarını ortak çözüm bulabileceğimiz platformlar yaparak çalışmamızı yürütüyoruz. Çünkü sonuçta toplumlar barış istiyor. Toplumlar savaşlara karşı birçok devrimsel çıkışlar yaşandı. Fakat biz hareket olarak toplumsal dönüşümün, yani toplumların kurtuluşunun kadın özgürlüğünden geçtiğine inanıyoruz. Çünkü dünyayı değiştirecek olan en büyük etkenin de kadın bakış açısı olduğunu düşünüyoruz. Yani bu anlamda toplumsal devrimi yaratmak için de bizim kendi içimizde de başlatmış olduğumuz projelerimizden en temel olanı da zihniyet devrimi. Neden zihniyet devrimi diyoruz? Çünkü biz ataerkil egemenlikli sisteme karşı mücadele ediyoruz ama bizim yani publisite, reklam yapmak ya da kendimizi işte anlatmak olarak değil, gerçekten çok köklü bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu da kendi düşüncemizde, zihniyetimizde kapitalist sistemin bize öğrettikleri, yine bu erkek ve kadın, erkeklerde de dahil, erkeklerin de özgürlük sorunu olduğunu düşünerekten biz genel anlamda ataerkil sistemin bize öğrettiği, bize aşılandırdığı bütün zihniyetlerden kurtularak, kendimizi dönüştürerek
aslında beynimizi özgürleştirerek bu sisteme karşı çok köklü savaşımı verebileceğimiz ve çünkü bu gücü de gördük, yani bu gücü kendi tecrübe ve deneyimlerimizden yola çıkarak bahsetmek istiyorum, yani ele almak istiyorum. Llavors, i aquesta feminicidi que estàvem parlant, totes les dones del món s'ha de lluitar contra això i cal destacar també i definir el moviment de les dones, que significa per nosaltres no és només alliberament de les dones kurdes, però això significa alliberament de totes les dones del món.